Pois sí, que boa idea tuvieste. Podíamos ir. Iso debe de ser digno de mirar. Eu nunca fun. Ando cunhas ganas. Pois imos. E os homes quererán ir? Os homes non os levamos. Bueno, tamén. E non teñen por que enterarse. Eles han de pensar que estamos a felo nacimiento. Un día destes, collemos o coche e marchamos. Pois eu o sábado xa vou ir á feira a Vilanova a comprar roupa. Home, non imos ir con estas pintas. Ai, pois eu tamén vou contigo, entón, a ver se encontro algo. Podíamos ir no teu coche, non? Se non queda outra... Ai, que guapa nos puxamos. Home, a ocasión me o requiere, non? Pero ainda levas a etiqueta colgada aquí, costoute 50 euros. Ah, custoume 3 euros ali no medio do mercado. En Vilanova Cerveira. Arráncama tú! Ala, vamos, veña. Ai, que guapas, Dios! Que chegamos tarde. Ai, vos! Que resplandor! Xa se miran desde aquí! Ai, parece o fin do mundo! Ai, eu pensei que iba a morrer sen mirar isto. Cala, muller, non chores. Logo, se nos dá tempo, podíamos comer un pastel. Ai, sí, un manolete. Ou unha Cristina. Cuidado, botar o pé aquí, por aí. Agárrate. Ai, Dios mío, isto é máis bonito do que eu pensaba. Estás apamparada. O que estou é ciaja co resplandor. Dios! Mira aí o alcalde. Ai, vamos tirar unha foto con el. Abel, capullo, queremos un hijo tuyo. Cálate, que iso xa non se leva. Por que non me dixeste antes? Ah, como te escoiten non hai foto nin hai nada. Yo sé que aquí hay gente de toda España. ¡No somos de Goián! Quiero pedir ahora que veáis hacia arriba. Ahí arriba, justo encima de Vigo, está la Estación Espacial Internacional. ¡Viva Vigo! ¡Viva Galicia! ¡Viva España! ¡Viva Goián! Hai que pasar por aquí, por abaixo. Para, a ver se te vai dar choque. Ai, cuánta xente. Debe de morrer alguén que hai un enterro. Que maravilla, ai, que maravilla. Como faerán para cambiarlle todos eses colores? Iso ten que haber xente moi preparada aí adentro para darlle así rápido a todos eses botóns, non? Que maravilla. Na miña vida pensei mirar cousa igual. A mí non me extraña que logo dixan que son as mellores luces do planeta. Se nevou aquí, tamén debeu de nevar en Goián. Ai, que altura! Diz que desde lá arriba mirase Nova York. Pois eu teño un primo que marchou para Nova York. Se subo aí arriba, mellor o miro. Pois eu non subo que senón a vomito. Ai, eu estou encantada. Aquí eu quedaba aquí hasta Pasarreiros. Hasta eu tamén quedaba, Mira, Sí, que sí. Pois eu non, eu quero ir para Goián. Goián é o de sempre. Ti miraste os personaxes que hai hoxe aquí no faro? Non, donde? Pois ti mira. Floro, déxame levar o periódico para casa. Leva. Podo levarlo? Leva. Jovita, traio noticias frescas.
Pero que dices? Que falas? Mira que panorama. Mira que panorama. Conoces estes personajes? Conócelos? Imposible, a mí puxeronme aí. Mira, as tres beatas do pueblo. Eu aquí na casa todo tranquilo pensando que estaba montando o nacimiento e resulta que aparecen nas noticias de Sociedade do Faro alternando con Caballero. Cuidado. Iso é un montaje. Tocatone. Montaje. Tereime que facer o tocatone. Pero non trago sapros con culebras, Ou paras de petellear ou non te dou os bicos de tornillo que tanto te gustan. Gustaban.